Pamiarsa ring sajeroning nampenin penglimbakan penyalahgunaan narkoba lan minuman keras utawi miras, nyangre Rahina Galungan Polsek Gianyar nureksain sawetara genah hiburan malam ring Kecamatan Gianyar. Kapolsek Gianyar Kompol IGD Sudiatmaja Mausang Tios nureksain pitulas botol miras sane nenten madue izin edar. Makasami pengunjung mewah pamikarya taler katureksain oleh petugas. Petugas taler nureksain izin minuman keras sane kadol. Siup MB sidak puniki kelaksanayang ring sajeroning ngutuang kahanan Kamtibmas sane trepti nyangre pengerauh galungan punika mawinan paiketan dane ngicenin urati pamakasnyane ring genah hiburan malam Kompol Sudiatmaja ngewedarang katanyane wentan 13 kafe sane keturiksain ritat kale reksain kafe nucap wantah kepanggih tuak mewah bir sane sampun medaging izin edar lianan punika petugas raris nureksain para pengunjung mewah pamikarya ring sajeroning nambakin penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Wirnaya Bali Pos Kuningaya.